Kanatapnunatsinnik tapersersuisuunini takutinniarlugu ulluni makkunani inuppaalussuarnik nuumi najuutitsivoq aallartitaqarfik konsulaati ippassarpisortatigoortumik nuutoqqami ammaanersiorneqarpoq tassuugu nalunaaqutaq 13:45 tassa minutittallimat qaangiuppata kanatapnunanut allanut ministeria Anita Anand nunanut allanut ministeri Lars Løkke Rasmussen aama nunanut allanut naalakkersuusoq Vivian Motzfeldt tusagassiortunik katersortitsisut toqqaanartumik malinnaavigissavagut Kanadamiu kisimitikinngillat Frankrig nuummi konsulissaa Jean-Noël Bourrier ippassaq nuummutikippoq taassuma tikeqatingaa Frankrig Danmarkimi ambassadøria Christophe Parisot taamatullu nanunallanut ministeri Lars Løkke Rasmussen tusaassiortuni katersortitsinormi aallartingaalerсуми peqapaassalluni ilangullueqqaasinnaararput Kanadami gouverneur Mary Simon tikittunut ilaammat тааннасиорнатигут инуит исситтормиутсуиннэрсуисоқатигииффианни ICC-ми сиулиттаасуоқ тикераатикиннерит такусақарфигиссаварпут аамалу тусагассиортуни катерсортитсинертулуттут оқалуллуни писуссақ малиннаафигиссаварпут исигиннаарлуариси тассатусагассиортуни катерсортитсинissaq налунаақутақ 14:00 ингерланеқартуссаагалуарпоқ минутсит 15 матумасиорна илаа сиуартинеқарпоқ тасса 13:45 таамаамат уагут аама аалагаатитсинерпут ааллартиарпарпут тасса тусагассиортуунеруп аққутсерни илаа нуамулкоортикиттуссат тасса таа оқаатигаавут киккуунерсут иммаасиуллэрмат оқариаритта унаатикиттус тикинникоқ тикиттунуку укуа киккут иммаа канатами нунанут алланут наалаккерсуисоқ ааллартиссутигериарутсигу аптасса нунанут алланут министери таанна укиорпассуарни ассигингитсорпассуарни пиккууффеқарлуни ингерласартутут илисиманеқарпоқ Anita Anand таанна министериуффиит ассигиингитсу таққусаарерлуит канадамиутусаассиорфиинит нерсуалаарнеқарлуни аллаасеринеқарпоқ аллаат оқаасерталиуннеқарлуни тааннагооқарнақ аернарторсиутини суниллуунни тааққиисартоқ тасса Justin Trudeau наалаккерсуисуути таан канадами оқартуссааффин ассигингитсуни каннертууник тунинеқартареерлуни сулиани аюнгитсумик нааммассисармай таамааттумик арнартаанна Anita Anand тасса ассут тутсугинеқарпоқ канатами тунгааннингаанниит аама тусаассиортун катерсортитсинсунут илаасооқ Lars Løkke Rasmussen соормита таан пеқатаасава тассила уна нунана аллан сулеқатеқарнеру паннертсарнерани иппуут тасса налунгиларпутуусса консулаатеқарпоқ маанинуумми таатаассума саниатигут намминнеқ аллаффеқарфеқавиллутик консулаатит аммарнеқартоқ сиуллеқ иппас канатамиут тастаанна консулаатиат нуутоққами аммаанерсиорнеқарпоқ таавалу аам тассугавалитигитигиннарлуу Франкrig консулаатеқарфиссаа аама аммарнеқартуссаавоқ таамаатумиуна нунани калланик сулеқатеқарнэрмииммат таавалу нунанут алланут оқартуссаанеқ Danmarkimi наалаккерсуисут оқартуссааффигиммас таамааттумик Lars Løkke Rasmussen маанна наюппоқ тасса уагут аама намминерлута нунанут алланут наалаккерсуисорпут Vivian Motzfeldt тасса оқарсинаангорпугут аама пиффиссаккингуллерми тусаассиортун катерсортитингаатиартақаттаарпоқ нааққанэрмат наатерсуутерассуугут оқариартуутиссаат писсаганарторуйуссууппут тассами уна януар qammatаани таамани Vivian Motzfeldt таавалу Lars Løkke Rasmussen Washingtonnими USA præsidentiat tullersortaa J.D. Vance таавалу аама нунану талланут министери оқалоқатигимматиги тааманиккут таассума оқалоқатигииннеруп кингорна qaffasissumik inissisimasummik suleqatingiissi taliortoqarpoq taakkulo qaluqatingiinneri аллартинникууpput
таамааттумик писсанганарторуйуссуу тааккуа мааннамут киллиффиа пиллуоқариартуутеқартоқассанерсо аама пиффискингуллеқ уиса оқариартуутеқарталереерами тааккуа сулеқатингииситат қаноқ ингерласиманеранник аллаат уиссаамиит наамаисимаарнартутут исиинеқартумик ингерласутут оқатигинеқартармат таамааттум писсанганарпо тааннатикиннеқассанерсу уллумикку тасса иммаоқарсинаавагут Трумпи пилермалли аама канатаммиут сивисуумик нипеқангиллат оқаасқангиллат тассами аам нуна эққарсаатигиссагатси иниссисиманера Канада USA-ту атаппут Канада нипақангеруйоруйуссуариарлини ниппариасаарпоқ таавалу аама уна тусаассиортун катерсоортитсиффиусуссер тассаавоқ синериаммик наккутиллииссут Sean Goodwell умиарсуарми тусаассиортун катерсоортинеқ ингааннақ ааллартиларпу аайокку так тусаассиортун катерсоортитсуссангоо пиариилерпут таа ассеқ таакунунга нуугиннариартигит аайокку ааюна тамқанитсигиссуунга аан сулеқатерпут авиаая килими такананиипоқ сулипиареерсимангиллат авиаая тусаасиннаавиттугут авиаая авиаая такисиннааварпут сули инеқангилақ сусоқарпа тассули утаққивугут укуасақ саққум кануна тусагассиортун аггерсаасут сули таккутингиннамик тусагассиорт аллеримааннаюуппут пилерсааритаагалуарами марлунут тусагассиортун катерсортитсинис кисиан сиуартериатаарамикку кися утаққивугу я тусагассиортут сумингаанеэқарпат тусагассиорт атаас оқалуусара AFP мингаанерпо TV-тууккут сули ааммаанип TV hvad hedder det det er rimit нунан алланингаанерси имма франскит таакуллун оқалуутингилаккасуте тасса авиаая килими таканингат алликаариарпата тусагассиортун катерсортитсинеқ малиннаавиимаарпарпут авиаая утерфиэққикимаарпарпут нуамилкоо уна аама франскит нунатсинни ааллартитақарфиммик аммаанисса укиукингуллерли юуними оқаатигисараарнеқарникуоқ макрон нунатсинниимат уна ааллартитассақ ааюкунгоо аммукаруйорпут тасса тусаассиортуник катерсортитсинеқ наамассериарпат нуамилкоорилу маани оқаатигинеқартут калааллисут эқиккаримаарпарпут таама туллу аама нериуппугут авиаая килимип аперсоормаарай Lars Løkke Rasmussen кисалу Vivian Motzfeldt соорунами аам нериуппугут Канадами нунанут алланут министери аперсернеқарсинаасасер киса Канадами нунанут алланут министери пааринеқарторуссуу тасса исуманнаалсаанермут силлимаққиссаартитаасут паарсеққиссаарторуйуссууппу тааннаама Канадами писартун тааннааллаавеқарпоқ имма илисимаваллаарсимангилаат нунатсинеқануқ эққиссисиматигинерсуут кисиан писсутиссақартумик Канадамиут говernori министери аллаллу пааэққиссаарнеқарторуйуссуангорникууппут артиквинтакамсертун малиннариартортарнитсин таанна тупингалуу такоққаратсуас тупиникуарпу кисиансунаап тасса писсутиссақависсумик министериункун говernori акунниттарфимми инаанут исарфингалуу саккортусаарфиниарнеқарникуугами таматумакингорна паарсеққиссаарн таанна пиоқ авиаая паатсагиндилеққаатсиарпаа тусаассиорфик AFP наюттуну тилаасор тасса франскит нутаарсиасеқартитсивиат Frankrig аннерторуйуссуарма линнаавоқ мааннаккут писунут AFP мингаанни тусагассиа такуаа Frankrig ми ависиангисуут Frankrig тивеқарфиит ангисуут ассигиингит тамаккуа AFP тусагассиай маани нуммингааннит тааккуа аллаавингалуит тусаассиорнаннерторуйуссуар Frankrig пивоқ ависит ангисуут тааккуа AFP тусаассиатигуллуит ассилисааллу аама силисоқарлут мааниккамик AFP мингаанерс таамааттуми Frankrig малиннаасеруйуссууоқ аама Канадамиут тивеқарфиат
koordineret i marunni DR CBC amma maani najutitararpoq massakkut aniitaanaanni maani nuummi najunnerani taamaattumi amma CBC nittartanga ullaaptunga alakkatsiaraakku takisuussuarma allaaserisimaavaat massakkut nuummi tikeraartoqarnera тассами уна ааллартилеқарфиуп консулаати паммарнеқарнерануа татиллугу канатами нахуэқатигут инуппаруйссуимаани уммииппут массакку фиассамиссааниугунарпут соо таамааттумиккаам тааккуа maaнииппут нунатсиннит таперсерсуинертик такутиккиарторлугу таанна орсаассумик налунаарутигинеқарерпу тааматут таанна тунгавиорпиартоқ канатамиорпаруйуссуи таама нахуэқатигут кисалу нааликкерсуисеқарфимиортавамингааннерсут маани нуммииннеранни асситтагананингаанерсут имма такилаариааратсигит тасса оqaатигиссиннааварпут ааюна нууп талиттарфитоqaаннииппут тусагассиортун катерсортитсаниссақ нуамулкоорип тасса оqaатигерерникуа канатами нунанут алланут наалаккерсуисорпааринеқарторуйуссуусор таамаамат исигиннаартутсинут оqaатигиссиннааварпут нериуппугут аперсорумаарлутигу таамаагалуарторлу наатерсуутигаарпут нунатсинни нунанут алланут наалаккерсуисоқ авиаяангитсеқ Motsfeldt тааватууллу лааслу Vivian Motsfeldt таавалу лука аперсерсиннаасагиппут нууксилагитторуйссууоқ утаққиса нуа имма апеққитигилаарукку уна франскит аалартитаат тассаасуссаавор Jean-Noël Poirier кинаана таана тастанна нунана аллана аллартиталут сулисарниккут мисилиттангалеруйуссуа сиорнатиут вьетнамми Хутимин Ситими Frankrig Bambastoriatut сулиникууво аама таасмасаниатиут Либиами Frankrig аллартитаатут сулиникууво таамааттум нунана аллани Frankrig-мут аттавеқаатаарнэрмут мисилиттаали пилеруйуссуа маани нуумми ааллартитассатут тоққарсимааваат соомита таам мисилиттаақартигисимик перусуттут нунами тааммикитигисими исаасалерлугу Emmanuel Macron ibila numminnerani imma tassan takussutissaaru Frankrig nunatsinnik malunniit nunatta tinguarneqanginnissaan tapersersuinineqqanoq pimooruttigiga taamaattumi aamma maangatikinngikkaluarluni kisia nunana allani ataatsimiinnerni annertuuni Emmanuel Macron oqariartoqattaaginnerippo аллаакалаалсоқартуиннангорлун сумиорпалуссусеқалаарлути майдулиармиорпалу кisia Emmanuel Macron тасса ерсарissеруйуссуарм такутитсеқаттаар Frankrig таамааттумаамуума мисилиттагалеруйуссууп тааматут инассинеқарнера нууммут таанна налаатсорнериннаарпасингила ерсариссуум такутинниарпаат уиссаап тунгаанут Frankrig калааллунаата тигуарнеқангиннссаан илуарсуутеқартунут илаасо тасса ааюна такисиннааварпут ангал умиарсуангааллук имма калааллисут прантаасаварпут тасса синериаммик накутиллииссут Canadian Coast Guard таанну унаумиарсуа массаккут исигисарпут сикусиутилоққиссааюнгиккалуа кисианнили сикулимми ангаласиннаасутут сулиаавоқ аама уалимут ангалласилаартуссаавоқ нууплеққаани аюкуа пиарерлуунналерпут исорлиувоқ saammerfjøltene Anita Annan, Vivian Motsfeldt, David, Lars Løkke Rasmussen. To come here and yes, it has been a great pleasure to host my Canadian and Danish colleagues here in Greenland these past days. Yesterday we had the historical opening of the Canadian consulate here in Nuuk. This provides an important connection between our countries and peoples. The consulate would serve as an essential bridge for future collaboration as we work to secure peace and sustainability in our shared Arctic region. Greenland is facing difficult times, and I want to thank Canada for being a steadfast friend and supporter of our country. It is deeply appreciated. It brings comfort and
reassurance for the Greenlandic people to have a close ally and neighbor, reaching out with support and presence. Greenland expects to mirror your opening with diplomatic presence here in the years to come, having the Canadian flag, the maple leaf, waving from your consulate in the center of our capital is an important symbol of the ties between our countries that we continue to build on. We will collaborate in bringing our people closer together by cultural, educational, and economic connections. And we will collaborate in NATO to ensure security and defense in our Arctic region. We will do this together with close Arctic allies. The opening of the consulate serves as a timely and necessary step toward this. Thank you to the Canadian Coast Guard. It has been a pleasure to visit a strong Canadian capacity here in Nuuk. So, then I will give the floor to Minister for Foreign Affairs from Canada, my friend, Anita Anand. Tak, thank you, Vivian. So great to be here with all of you. And before I give my remarks, I just want to thank the Canadian Coast Guard for bringing the Jean Goodwill from Canada to Nuuk, Greenland, for this port visit. Je ne sais pas si vous savez et vous avez déjà entendu le nom Jean Goodwill. Elle était autochtone, elle était infirmière, elle vient de Saskatchewan et elle a fait beaucoup de travail pour notre pays et aussi pour les liaisons entre les peuples autochtones. I also want to, of course, thank Minister Motzfeldt, Minister Lars-Løkke Rasmussen for their collaboration and work over the past 2.5 days. I began this trip in Copenhagen, and in Copenhagen, nous avons discuté les enjeux importants pour notre pays, les enjeux multilatéraux et bilatéraux aussi. For example, we focused on the fact that Denmark and Canada are celebrating 80 years of diplomatic relations. We focused on the work that we're going to do, G2G, B2B, and of course, people to people. I thank also Minister Motzfeldt. Upon my arrival and since that time in Nuuk, you have been nothing but a friend and a colleague and a support for the Canadian diplomatic presence here in Nuuk. Je voudrais mentionner aussi que nous avons une politique d'Arctique. Et ça, c'est le cas depuis 2024. En 2024, nous avons décidé d'ouvrir un consulat ici, à Nuuk. Et nous avons décidé les enjeux comme ça, les décisions comme ça, avec les consultations avec aussi les peuples autochtones. So our work here from a diplomatic standpoint is going to serve many Canadians, many people of Greenlandic and Danish descent, and we look forward to people-to-people ties, especially amongst Northerners and Inuit. We just actually met with a group of businesses in terms of their contributions to port infrastructure, airport infrastructure, and air transportation to further the links between Canada, Greenland, and Denmark. We also will continue to focus on the economic ties between our countries, as well as Arctic security and defense, and we will always choose collaboration and cooperation in doing so. Thank you. Thank you, Anita, and thank you, Vivian. It gives me a great pleasure to be back in Nuuk, in such a beautiful setting with the sun and the snow
and the weather is much better than the one I left in Copenhagen. It's really nice to be here for meetings with Anita and Vivian. We talk a lot, also by phone, but it's always, better to meet face to face. So I really have appreciated this day, even though I was delayed and couldn't witness the official opening of the consulate. But I decided to go anyway, and I had an excellent evening in Nuuk yesterday, where I met a lot of youngsters in the street and really felt what a huge impact this ongoing discussion for the last year have had on the Greenlandic population, and how much it is appreciated that we have had good friends in these times. And among those good friends are, of course, Canada, with whom we have had, as Anita said, diplomatic relations for 80 years. So this is a long-lasting relationship, but nevertheless, I feel that this is a kind of new beginning with the consulate in Nuuk, which is a great opportunity for enhancing already existing cooperation. We look eye to eye on so many issues, not only about sovereignty and the Greenlandic people's right to self-determination, but also broadly when we work together in UN and NATO and other settings, that we need to stand up for a world order where might isn't right. And as the Prime Minister of Canada stated very clearly in Davos, the middle powers have to come together and work together. And I think that's what we have done here today and yesterday as well. So I'm just pleased and happy to be here. And I really think that this new consulate in Nuuk, together with other countries also opening diplomatic representations in Nuuk, yesterday also France, brings a lot of new opportunities for Greenland to embrace the world and take full advantage of the fact that people across the world now are focusing on what's going on in Greenland. And as Churchill rightly said, you should never waste a good crisis. And the positive thing about all this is that it also underpins all the possibilities linked to a new development in Greenland. Thank you. Abigail Beeman, CTV News. Thank you for taking our questions. To Ministers Motzfeldt and Rasmussen, I'm wondering if you can update on the latest of your talks with the United States and if you feel there's still a threat of any kind of invasion. And I'm also wondering if you are interested in Canada sending any kind of military help. And to Minister Anand, I'm wondering if you can update us on the case of Robert Schellenberg in China and whether the shift in tone in Canada's relationship with China had any role to play in the reported overturning of his death sentence. Do you want to go first? Thank you for the question. First of all, I will say that our situation is much better than we were just for a month ago. And now we have put this diplomatic track, and now we're in a direct dialogue. That is something that we have been wished to be in several months, if you look back. And today's where we stand today, and the meeting that is already started on this high-level working group is already started. And it's a good thing, and talks in this room is respected talks, but we are not there where we want to be yet. There is going to be a long track, so where we're going to land at the end, it's too early to say. I can just echo what Vivian Motzfeldt just said. It's actually less than 4 weeks since we had the meeting in Washington, even though it appears to be, months. And I think both of us left that meeting slightly optimistic because
what we agreed was that we should have this discussion trilaterally between Denmark, Greenland, and US to explore how we can accommodate reasonable US concerns about security in the Arctic, which we share in a way that they respect fully our red lines, which is of course our sovereignty and the territorial integrity and the Greenlandic people's right to self-determination. And then the whole thing escalated, and now we are back on track. And as Vivian just said, the very first meeting have taken place. New meetings are scheduled. And I think we serve our best interest if we leave that discussion with these people who are dedicated to solve the problem in the diplomatic track. And then I think it's also important to recognize that beside of that, there's the whole agenda about the security situation in the Arctic, more generally speaking, not only linked to Greenland. And that is for NATO to solve. And in that regard, of course, we need Canadian support. And we already have Canadian support. Canadian, Denmark, and the other Arctic coast states have been arguing for years that NATO should pay more attention to the new situation in the Arctic. We all really hope that Arctic could be a low-tension region after the fall of the Berlin Wall. Things have slightly changed, and we have to accommodate that. And that is a task for NATO. And I know that there's an upcoming meeting among our defense ministers in the Arctic. It's much easier now when Sweden and Finland also have joined the NATO alliance, and this should be solved in that track. For that, we need, and we already have, Canadian support. On the third question posed, let me say the following. As a Minister of Foreign Affairs, I try to provide as much transparency as possible so that members of the Canadian public can understand the approach that we are taking internationally. On consular cases, of which Mr. Schellenberg's case is one, I ask my department every time I am meeting with my international counterparts to provide me with information about the specific consular cases that we need to address with the government of the country that I am speaking with. And such is the case with Robert Schellenberg's case, and I have raised this case several times with our Chinese counterparts. In terms of decisions that they are making internally, I do not have visibility on the reasons that they undertake particular decisions. And similarly, they would not have visibility as to government decisions that we are making as a matter of domestic law. I can say that I am pleased with this development, and I look forward to continuing to advocate for Canadian consular cases around the world. A question to our Minister, Vivian Motzfeldt. In this crisis situation, what does it mean for Greenland that a Canadian consulate has been opened in Greenland, and what kind of advantage are you going to take? And a question to Minister Anand. Which specific and concrete measures as tasks and things you will do here between the collaboration with Greenland and Canada? Thank you for the question. First of all, I would say that working towards to more closer cooperation has been something that we have been working for also before all the crisis. So opening the consulate yesterday, it's not only to current situation, also that, but because we are very close neighbors and we have same history, shared history, and our ancestors and our fellow Inuit also live in Canada. So on that, I think that
at the same time that strengthen our cooperation and our wanting to strengthen our trade in any kind, and collaboration in education and security matter and all these. In fact, how important it is for us to have this feeling that you're not alone. You are standing here with your friends. And opening at Canadian consulate yesterday shows our ties even get more tight, and now we can make our wish to strengthen our cooperation even easier to work on, because we have a piece of Canada here, and us wanting to open our representation also in Canada in the near future. I really like the way you phrased that, Minister Motzfeldt, a piece of Canada here in Nuuk, in Greenland, because that's how we feel also, this diplomatic, formalized presence here with the formal opening of the consulate is an example not only of our physical presence, but the spirit within which we came and will stay, which is one of cooperation and collaboration. In terms of tangible measures, we are tangibly and pragmatically cooperating on three particular pillars of the strategic relationship. One is on the security and defense partnership. And in particular, given that Canada itself is an Arctic country with 70% of our coastline and 40% of our landmass being Arctic interfacing, it is absolutely necessary for us to collaborate and cooperate with other Arctic countries, including the Nordic Five, including Denmark and Greenland. So this is a tangible presence here, and it gives voice to the continued cooperation on defense and security matters, multilaterally and bilaterally and trilaterally. Then we have the B2B ties. We cannot imagine and think that the economic ties between Canadian firms, Greenlandic firms, Danish firms is separate from security matters. Strong economies allow security relationships to be even deeper. And so we will continue to build economic ties. There are Canadian companies already active in Greenland, in Denmark, and we hope to grow those ties both ways to make sure that people know Canada is a country that wants to build economic ties and partnerships. And thirdly, underpinning all of this is the strong people-to-people ties between Canada, Greenland, and Denmark. You saw over 100 Inuit leaders here in Nuuk yesterday. That doesn't happen by accident. It happened because of the strong people-to-people ties. And as Minister Motzfeldt said yesterday, we are one people. And I thank you for welcoming us, Minister Motzfeldt, and I thank the people of Nuuk and Greenland and Denmark for being so warm and welcoming to Canada and Canadians. We stand with you. Joshua Hollingdale, Danish TV, DR. Ministers Motzfeldt and Rasmussen, you've said several times that there's a clear red line from the Kingdom and from Greenland that no Greenlandic land will be given to the Americans. In your talks with the Americans, have they agreed to that red line? That's my first question. The second is, are we still in the middle of a crisis as you see it? Thank you. I will not go into details about these ongoing discussions. I can say very clearly that we have made this precondition very clear, that any solution should respect our red lines. I think we have made it crystal clear, and even though we have started discussions. So I take it as
clear sign that it should be doable to find a solution while at the same time respecting these red lines. I can't foresee whether we will conclude in that way, and therefore we are not out of the crisis, and we do not have a solution yet. But as Vivian Motzfeldt said earlier, we are in a much better position now compared to like a few weeks ago, because there are no threats on the table. There's no, trade war with Europe, and that is good. And everybody agrees that we should try to solve this in a normal diplomatic way. Until we have the final conclusions, we can't draw any conclusions. Paul Waldy from the... I think that it's very important also to mention that this high-level working group has just started their work, and I think it's very important also to give them undisturbed working environment, and that's it's all our interest. Just one quick question. Can you, ministers from Denmark and Greenland, comment on the U.S. politicians that are supposed to be coming today, tomorrow? Did you invite them, and what are you hoping to accomplish from their visit? We have many good friends also from United States. We're going to receive them and have a meeting with them. Well, and I agree, and as far as I'm informed, a group of those who are arriving today are people we know very well from previous visits here or in Denmark. And generally speaking, I think this is also important to bring nuances into the debate. We have never ever, and now I'm talking on behalf of the Kingdom of Denmark, we have never ever received so many American politicians as we have had, this year, last year. Many good friends, bipartisan, who are strong believer in transatlantic cooperation, who appreciate what the Kingdom have offered. Also, when the U.S., have called upon our assistance. As you know, there's only one time in NATO history where the Article 5 has been triggered, and we delivered immediately. And many politicians cross-partisan recognize that in the U.S., and that's good. Okay. Thank you very much, everyone. Thank you for welcoming us here. Take care. Hi, Vivian. Hi, Vivian. Qia. No, toqqaanarpugut. Ja, ayamira. Immaatto. Ap. Kanata maani sinniisoqalerneranunatsinnu isumaqassavassunniutiqassava. Tassiullertut Kanata qaninnerpaatut nunatut sanileraarput aamalu Kanata sanileriinangilarput aam issittormioqatigaarput taamaam qanimmut suleqatigiin nerit qangali oqaluttuarisaanerm ingerlassimasagut suli annerusumik ineriartertinneqarnissaanut sinniisoqarfim ammaanerat takussutissaawoq tassa akengatsinni suli qaninnerusumik suleqatigiikkusuttugut aamalu ullumik pissit qiviassagaan taman pisariaqarluinnarpo Piffissat taamaalinnerani ammaanerat piarinaattornerinnaava imalun qangali pilersaaritaama. Tassiullertoorunam pissitsit qanit ineriarternerat aam suliat sukkattisarneqarneranik malitseqarput suliarpassuu ullumik ingerlatagut sukkattisarneqarput nuna iligi akenganni pippat immaqaliinniit naatu iluaniippat nunalsanilerisagut pineqarpata isimaqarpung piffissap sukkattisarai tassin killinnissamut kisianni aataavin aam ersarissim oqaatigaara ammaanerat nunarsuarm pissitsin atuutun ullumik kisim tungassiteqangilaq ila naggueqatigiipuu kierpassuarn annertineruussuarm suleqatigiikkusulluta politikkik oqariartertarnigu aam taakkua ammaaneran tunuliaqutaaqataap
USAmik sudeqatiqarneq oqadeqatiqarneq killuffiasumi pamaanakku. Siullerpaat oqaatigissawa taan ataatimiititaliaq pilersitarput taan ataatimiillen aallartereernikuuoq massakkumullu ataatimiin ataaseq ingerlanneqarnikuuoq aamalu ataatimiinerup tullissaa piffissam ungaseruissuangitsimi pisussaq taan inissinneqareernikuullun taamaam oqadeqatigiini nerit ingerlapput sulisiusippallaaruissuarpoq qanitut iluseqarnera ullumik oqallisigissallu kisian killissagusumeeqissaarneri taakkua qanerma aallarniitigali oqaleqatigiinnerm ingerlanneqarnikuuput taasumal malitsigisaanik ataatimi taqattaarneri ingerlanneqartissaasapput neriulluarpuusoorunami pitsaasim tamat nunat akengatsinni killissau qaanginngikkaluarligit isimaqatigisim pitsaasimik alloriartitsisinnaasumut killissukkumaaraatigu JT Vansip атаатимеқатиернерат кингерна ассиингитсин оqariartaaseqartorpoq унакингуллеқ соорлу писсарсиарерникуусаминниит аннерусумик писсарсисималлит оқарпу арлаатигилту пааллаатигивитаан тассиуллертут оқариартиитигинеқақаттаартааккуа оқаасеқарфигиваллаарнагит исимақарпун пингааритеқарторуйуссуақ сулеқатигиситтаала ааллартиттоқ питсаасумик сулиниссаан тассами оқаллиннеруйуссуарту сагассиититигу иммааққималаарлугу тааккуа сулеқатигинера атаққиллугит аама сулисиннеқарниссаа таан уагитсиннингаан киссаа таама аннерторуйуссуақ тупиннангилерсоорунами нунарсуармеэқатигиит аамалу писситикиллиффигисагут илигиит акернганни такисимангисаанаккагут тааккуа ассоруйуссуақ унаммиллер титсимма тауатсиннут кисиан аам исимақарпунга тассами уагуусоқ аамалу нуна илигисагу пеқатигалигит аақисити сарпассуарник ассигингитсини пеқарфигисарпут соорлу исситто иллерсернеқассаппат исситнаёрнеқартариақарнера аамалу пиффиссами сивисиваллаангитсими нунарпассуит маан нунатсиннаюунерат аамалу наатуп атаани илигиит исситтумсунгисақатигинера аллаллу ингерланнеқарнера таан такуссутиссаавоқ нунарсуарм кисимиингиттугут аамалу унаммилликкатсинник санилеқартугут таперсерсортерпассуақарлутат ja Bueno. Lars Løkke, danskit nunanu allan ministeriat aama apersonnissaanu akuersinikuuvoq kisianniunanissaarin ajuleriga immadia malersulaattariaqassavara 3 minutes. Nuua ilis allaanik nutaarsassaateqarusimaluni saqqumissaqarissi taava Lars Løkke misilitaasavara Avia kivimip Lars Løkke ujarnerani uagut aama eqikkaasinaavugut maani Nuua Mølgaard tassatusaassortunik atersortitsineq akunnerup arfangajaa ingerlavoq qan naatugullamoquyuttuaneqarsinnaava тассууна канатап наюуккусуннера пиуортаавалу Lars Løkke Rasmussen пассангатигинеқарторуйуссуар таанна канатамиутусаассиорфиата CPC амма пеққутингерпаллаппаа тулуттут уусаамоқалоқатеқарнерат маанна ааллартеққиммата киллиффик қануқиппа таа Lars Løkke Rasmussen накивоқ qaammat ataatсип матума qaammatip ataatсип матумассиорна киллиффиммут саниллиутиссагаанни питсаанеруйумми киниссисимасоқарпоқ кисианни киллиффигерусутақ сули ангунеқангилақ исимақақ оқаасеқ соо кисатаава уна канатап нунану талланут министерианиита анан оқарпоқ маанна тассилаа канатап ааллартитақарфиа консулатеқарфиа нуумми аммармат тассани сиунертаанеқартут илагиллуиннерат канатап ниминаалаккерсуисут соқутсигиваат канатамиут аама канатамииннуттаасут нунатсини писунаама малинаатеққиссаарнеқарниссаат илангуллугу аама анита анарнап эққааваа сулиффеқарфинник нааппитсисеқарсимасеқ тасса сулеқатигиниссаққаниннерусумик аама ангиниарнеқарлини Vivian Motzfeldt aama oqaatiineqarpoq unna ааллартитақарфик
qangati piarersarneqarsimavoq nutaajungilaq taanaam erseqqissaasutiineqarpoq soqutiinartutut aama eqqaaneqartutut oqaatiineqarsinnaaseq unaa artikel 5 naatumi taana oqartuarsinnaafi aptissa Lars Løkke Rasmussinni peqqaatsiarpaa naatumi suleqatingiinnermi artikel 5 taaneqartartoq artikel 5 eqqaamangilaasiornitsuut aallartinneqarnikuusimanersoq taamaattumik artikel 5 piffissam kingullermi atuutsineqalerneraa qaqutigoortoruussuarm pivoq artikel 5 pingaarnertut imarisaa tassaangami naatumi ilaasortap naatumi ilaasortaq alla saassuppagu taava imatut paasineqassaaq naatu saassunneqartoq taamaattumik naatumi ilaasortat allat nunatsinnik illersuiniarlutik pasuaaqattaartu pileruissuupput taanna Lars Løkke Rasmussinni peqqaassaa artikel 5 тассани пинеқармат тасса оqaatiisиннаарпут тусаассиортуник катерсортитсинерми оqaatit утикаяарнеқарпут унали аама наату соорунами эққаанеқарпоқ тупиннангитсима артикл 5 аама эққааварпут таама туллу тааверсими таамани маани аама атаатимима тааверсими атаатимимата уяма ааллагаатиппарпут тассам оqaatiиварпут исимақангаатиартимик аама оqaасеқарпоқ Lars Løkke тасса канатаминаалаккерсуиссиулиттаасуат тассани тааверсимуунермани оқалисимаваа нунарпут пиллугу имма ам таамаамат нунатсинни консулаатимик аммаасиниарнеқ суккатсиссимасеқ таампаасинарпа пилерсаарутаареерпор таан тааверсими атаатсимиинниссарсиоққуллугу уна сулиниут нутааюнгилақ син налуарпут уна тааверсими трутуумик оқалоқатеқарнеқ таасма пивиусунгортинниарнеран суккатсисаа таасиманерсоқ уанеққаатсиарнеқартоқ инустиссарсиорниккут сулеқатингиссиннаане эққарсаатигалуу maaнииттоқармат анитаананни паамеерсеққиссарпаа акулерисиннеқассангиллат иллерсорниссарпиллунга пеққутини қалоқатингииннери таавалу инуссутиссарсиорниккут инуссутиссарсиорнэрми кааллаавеқартумик лоқалоқатингииннерат аамааттумик уна нахуақатиттаинуит инустиссарсиорниккут сулеқатигииффиат аннерторуссуармик ааллутақартоқ инуиттаперит канатами таанна питаатами тассани сиулиттаасоқ мааннаккут нууммииппоқ таавалу аама латсимисартууссисарниккут аллатигуллу ассартуусарниккут ниуарнериллу аллат ассигиингитсут эққарсаатигалуит инуиттапери тааккуа аннерторуссуарми кигерлатсиммата оқалоқатигииннерит тасса имма аннертусиартуарусаарумаарпут нунатсини инустиссарсиортун таавалу аама канатами маанахуеқатиттанунаанни имаассиннерамма канаккуисиннерусортаани писунут аттуумассутеқартаакку имаассиннааву аама кингусиннерусук тикиннеқарпу тасса сулеқатитта авиая килимик Lars Løkke Rasmussen идуатсингитторпаа нуа тасса аама тусаассиортуник катерсортитинерпналаани малиннаавагут сусоқарнераник тассаама оqaatiинеқарпоқ USA-ми конгрессими илаасортат аққаниллит инатсисартуни илаасортат аққагу наапеқатииссава тасса инатсисартуни нунанут алланут атаатимисталиами илаасортат тассан эққаанеқарпут уани аама тусаассиортум катерсортитинерм эққаанеқарпут тасса Lars Løkke Rasmussinni эққаамангилаангоор пиффиссам таамассивикитсигисуми USA-н политиккери таамаамерлатингисут наалангааффеқатигииннеру пилуантикиллуаққунеқақаттаарникуусиманерат тассила сап януар наалернерани тоққааннартуми кааллакаатитсинитсинни тикиппагу тааккуа USA-н конгрессими илаасортат folketingimi нунану таллунисиллиманиарнэрмулла таатсимисталиақ sikkerhedspolitisk nævn атаатсимеқатигива таавалу нунатсиннингаанниит нунану таллунисиллиманиарнэрмулла таатсимисталиақ атаатсимеқатигиваат Lars Løkke Rasmussinni пеққаава укуа USA-ми тикилерсут илисарнартуусут илиманарпоқ таакку Данмаркими тикераареерсу таама нунарпут намминнеқисимин такуллугу такусааруссуттут сианни эққаманиарпарпут тааман Christiansborg Данмаркими атаатсимииннеруп кингорна
тассани уqaatigineqarmat USA пааститсинианиарпут нунатсинни нунатта USA-ми тааматут пинеқартуссаангиннера пиллугу кисианни сулиассақ имааннаангиттуусуссату таамеққаават тасса ақагу тусаасортун катсортитсоқассангила оқангиатингаана ақагу инатсартунит ата инатсартунни атаатимисталиам илаасортат нааппеқатиги туссаанерааммаани эққаалаарпарпут соорлуми кааллаккиппут соо амма писутсулингерлаавартуармата коинерими аллаасерисақ коинерап ниттартагааниттоқ аллаасерисақ нутартинеқартуартоқ лайблок таанна амма маани аллагаатитинит таналаани амма нутартиллаттаанеқартоқ сули таанна ингерлаанавиттуссаавоқ тааматуттаарлуамма коинерап сусисеқарфи ассигиингитсут амма нунатта уусааллуа кунган писсут пиллуит малиннааситсиллут лутик иммиккоортасигиингитсу тааккуа сулинерат ингерлааннартуссаавоқ такуссаарпу тууқақунгуасиит саассиортун катерсортитсинерми аллагаатитсангоормаарнерла кисатаанна писуми талилерсарнеқартарпа тасса нуалу тусаассиортуни катерсортитсисоқарниссааник писуссақараангат тасса ниттартаккатсинни такунеқарсинаасарпоқ арфинингорнеқ уаликкут пингасооққеққарпоқ тоққаанартамиллу аалагаатитсинерпут таамаанга киллеқарпоқ арфинингорнеқ сапааллу намас каноқассанерпуут тоқаюиннерми сапаати пакуннера анерсиорфуаси қоянақ я